ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşverî wana. Di xeleka xwe ya îro balê dikişînin li ser du mijaran. Lê mijara me yekemîn mijarekî pir giring e ku dikeve her çax û dem nava rojava me, nava guftûgo û hemû kêliyê me de. Ew mijar jî taybet ew girêdayî salvegera heftemîn ya avakirina rêveberiya Xweser. Lê taybet mijarên girîgî ku me behsa wan kir, ew in mijarê ku rêveberiya Xweser di nava heft sala de çawa xweda birêvebirin, xwedî sîstem û helwestekî çawa bû di nava van heft salê ku li Rojavayê Kurdistanê kar û xebat kiriye. Pêre jî mijara herî giring ku rêveberiya Xweser di nava Sûriyeya nû de wê xwedî nimûneyekî çawa be, xwedî rol û misyonekî çawa be. Pêre jî bêguman em bêtir rola rêveberiya Xweser di alî parastina hemû netew, hemû ol û hemû kesayetên ku ser xaka Sûriyê de jiyan dikin. Ev hemû mijarê hanê bêguman ji mijarên giring ku hertim em wê nirxandin dikin. Pêre jî em ê nas bikin gelo rêveberiya Xweser di nava nîqaş û hewildanên bi hikûmeta demkî hikûmeta veguhêz re di nava nîqaş û lûvûtevgerekî çawa niha xebat dikin ta ku bi hev re bigihêjin di encam de di encamekî de ku bikaribin hemû mijarên yên li vê dera hem di nava Sûriyeya nû de bikaribin bi yek destî bi hev re xebat bikin ji bo ku Sûriyeya ku hatiye hilweşandin, hatiye xerabkirin, bi hev re ji nû ve bidin avakirin. Mijara me duyemîn jî girêdayî mijarekî helbestvaniyê ye. Lê mijara me yekemîn Mamoste Hesen Şerol gel me amade ye. Hevserokê Encumena Cîbcîkar ya Kantona Cizîrê. Ji we dibêjin roj baş. Roj baş, sağ û çawan roşa we çi ye? Gelekî spas dikin. Mamoste bêguman salvegera rêveberiya Xweser ji bona me û ji bona her netewekî ku li ser xaka Rojavayê ve Kurd Rojhilatê Sûriyê jiyan dike. Ji bona van kesayetê hanê rojekî pir pîroz e, rojekî pir buwate ye. Destpêkê bêguman li we pîroz dikin, li bînerê xwe û li xwe jî pîroz dikin. Wekî destpêk ji bona salvegera danbizrana rêveberiya Xweser tiştekî bêjin kirin bikin. Destpêkê bibûneya salvegera rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatên Sûriyeyê taybet li malbatên me yên şehîdan. Li hemû gelê me yê got li Bakur Rojhilatên Sûriyeyê hemû pêkhatiyan em pîroz dikin. Em pêvîna ev hêviyên gel yê got di destpêka şoreşê de got me vegirê dan wek rêveberiya Xweser em li gorî wa hêviya û gelê xwe bigihînin azadî û demokratî. Mamoste niha ji ber ku mesela ev heft salin di ser xebat têkoşînê re derbas dibe ku rêveberiya Xweser bi kêliyên pir zehmet, bi derfetên pir kêm xweda damizrandin, xweda avakirin, sîstemek ji bona xwe da çêkirin. Ev bi xwe bêguman cihê pir şehnaziyê û serfiraziyê ye. Nava heft sala de rêveberiya Xweser li gorî şopandina wekî kesayet hem jî wekî hevserokê Encumena Cîbcîkar ya Kantona Cizîrê hûn xebatên heft sala çawa dibînin, têkoşîn û berxwedaniyekî çawa di nava heft sala de hate meşandin, sîstem û nirxandinekî çawa hat rûniştandin ji bo nava Kurd Rojhilatê Sûriyê. Niha wekû dizanin herêma Bakur Rojhilatên Sûriyê bi giştî bi taybet Rojavayê Kurdistanê rûbirûyê êrişên pir dijwar hate kirin. Yani di welatekî wek Sûrî de di nav da Rojavayê Kurdistanê rastî êrişên pir dijwar hatin. Êrişên çekdarî, êrişên şerên taybet yên ser vê herêmê li alîkî şoreş û tekoşîn ya gelê me berdewam bû û di alîkî de avakirina sîstema rêveberiya Xweser bû. Yani rêveberiya Xweser ne di hewayekî wilo aram da got ew derfetên got zêde hebin dikaribê sîstemekî wilo ava bike. Li kêlek avakirinê her tim tekoşîn û şerekî pir dijwar hebû. Ne tenê em bêjin şerên çekdarî hem şerên aliyê ragihandinê ve û şerên taybetî ku li serê civaka me da meşandin. Di vê rojê de rojeka halo pir zehmet û derfetên pir kêm rêveberiya Xweser hate avakirin. Tevî veqa zor û zehmetiya jî ama karî bû sîstemekê got bingeha xwe ji gel digirê ji hêza gelê xwe digirt ji bo wilo jî karî bû va zor û zehmetî û êş û azarên gotên ser serê civaka me derbas bike û sîstema xwe
یا گو رنگین ها گو بوا میناک براسی د سوریه گشتی روجلات ناوین تایبت کاری بو به بنگها گو هیزا خوش جواگا خود گرد کاری بو وی سیستم وری آواکر. بله. نها سیستم هاتا آفاکرن و دناو 7 ساله ده بو نمونه نتنه نمونه به جوانا سوریه جوانا جیهان بگشتی جی رهبری خود سر خودی نمونه و وسا هر کس ایدی اف سیستم و اف نمونه یا هانی جبونا خواه هیوی دار کر مینا کس بیجم لسویدایه قل دا كتن قضا خواستن جبونا خوا نتنع بيجن نوا شر كونها بشتي حكومتا وجهز هذا السر دسلاداري بريا ويجي دما كوهينا رجيما بحث السر دسلاداري بو ويتشا غيجي قل دا كتن قضا دعوة سيستما كي وكي سيستما ريفابريا خو سر دكر افيا كهانه ميناكس بيجم خودي ارمانجا كي تشاب خودي ناميه كي تشاب خودي سر بلندايه كي تشاب تايبت جبونا خلكن باكور رجلات سوريا نها د سوریه گشتی تا بنرخینه یعنی گلین سوریه گاوا رابون راپرینه که شورشه که جبو ما فکر رابو وقل چاوا جیان بکن وقل چاوا سیستم که دموکراتیک دا جیان وقلین سوری چاوا رژیمک شوفینی گو هرتم بزور و زورداری و ایش و آزار عین سرسری ویگلی جبو جیانک دموکراتیک سیستمک دموکراتیک خود ناف ده بجی بگرن گلین سوریه بگشتیجی رابو راپرینه کی مخابن گلک کس هنا گلک هیز هنا شورش سوریه بچند کساوا گریدا یعنی پرسکری کن سوریه به مالباتا که بگریدا برژیم یعنی به چند کساوا به بشار الاسد و یعنی سروک کماری سوری یعنی چند وزیره و اگر او هرم پرسکری که سوریه چهار سر دبی گلدگی آزادیه پرسکری که سوریه بویرنگی وی نوی چهار سر کردن یعنی فرق و جدایی با کروشلات سوریه بیشتر چی بود سیستم گوهرتون و گوهرتنی اگولویدی چی بود سیستم که گلک تشت افران دل مخوره جحمود شيء بقرا جهزها باراستني بقرا هزا أولهية بقرا سازيان بقرا تشتنكي نود شورشي ده هاتا أفراندن جيانك نه شورشي ده هاتا أفراندن واتها شورشي الباكور وشلات سوريا إذا هاتا ديتن قالك رابو شورشي كي جبوت شكي نه بأفريني سيستم كانه بأفريني نتني برسكريك چند كسافة قريداينا قرق أفكاس هرن إذا برسكريك سوريا بقشتي و چهار سر بی مخابن گلک کس گلک هیز دست عوض نشورش سوریه اما بیراده گلی مل باکروشلاتن سوریه یا اساسی گریدان پیکاتین و هریمه پیکاتین هریمه کرد عرب سریان حموب هفدور بون خلاقک حموب هفدور بون خلاقک جبو آواکرنا سیستم دشورش ده امچاوا بیراده خود جی خو بگرن د شورش د هیزه که وک ایراده که پر خورد دنا شورش د ام جی بگرن جبوت سیستم خودجی به عین ایراده ام خودی سیستم خود درکون و جواگا خو به ویرنگی ام بری ببین یعنی فرق جداهی د شورش با کروجلات سوریان روجاوای کردستان تایبت ج سوریه بگشتی اف بو گلین سوریه اف سیستم دیتن تلکودر سوری دمیزین شروع پفچونو گلی خونیه ام نابجن في درجة شرط نبون شرط بو في إرادة قول في دي جمع بيشت كفي اللي باقروش لاتن سوري إيريش عند جوار هذا نصر سليمة هذا عند سلادار نخوصن أف سيستم بيش بكفي لأما الهرم الدين سوري بو قول أخويني تخوصن شري ناف خوي شيء بكين إيشو أزارن بير مزن في قلين سوريا ديتن تنجبو كرسي خو ببارزن تنجبو شركي جبو هرنا دسلاداري وشركي جبو وي دسلاداري هاي تاني بخن اما قال فيديجي برول ما يعني او ايش وازارا قوديتنجي برول ما جبولو جي نها قال سوري باقور جلاتن سوريا دبينن هذا خوا دفردا وك سيستما كبفيرنجي بإرادة خوا برنجي خوا بهذا خوا تفلينا بسيستما كبفيرنجي يعني راستنا ريناوا هجركو شر وشورشا سوريا بقشتينا تاني روج أفان بكسايتها بقريداي بنها أو كسايتكو دقوتن نجوان بايا أفتش ندبو يانجي جريكبو برنجكي باش
بریار دابانا جبو کو ام نکهجن في قوناغا جخوینه او کسایت ایدینها سرد لسردار تننا هر کس چویه بلا ولا بونه یکو هاتنا ام بیجن کشتن یکو رویانه و هر وکیدن اللي راسته وكو مثلا في چند هيفن هنا عيني ذهنيتها لي خرابتر تشتي قونها سوريا جيان ديك تشتكي هين خرابتره جت تشتي بريوه اس خوازم مجاره كي ديجي بورفك ما مستا مجاره كو مثلا ام دبيجن راس تري بريا خسر خدا افاكرن خبري خستن كر حمو قلدنا وخدا وحوان حركس بقولا خو بزمان خو بري وريبازي خو بجلو برغي خو بچاندا خو هنر خو او يكهانه باراستيا و جسوزن ريفبريا خسر وخطن وين الصورة كو ري ينجي تعديل سيرفي يكهان قتنا يكرن لي أزهنكي كرتو كماسية كو جيان كرن ريفبريا خسر اشتناس بكن شو قيسة كرتو كماسية هبون وشو قيسة زحمة تيجي مسألة هبو وسدامي وان كرتو كماسية هاني تشون نها ام واقعي خو بيجن روشا هي ام تيدا بوك روجافاي كردستاني ام جيان دكن ام بيجن يعني جواكك بصدي صالة هزين دا سلادار لسر سري في جواكي پر سياسة دانا مشاندن جواكك هرتم ريجيما خستيا جو جراستيا وينا جراستيا ويا وقت جواك بوني جدر في آزادية وديمقراطية جراستيا وقت في جواكي وقت جواك بون لدجي وينا قالك سياسة قريش هاتنا مشاندن ايش وازارن قاليكي مظن ديتنا داواکرنا سیستما ریفبریا خسر دا زور و زحمتی گلکی دویم جاری دا هبون لی اما تفی گو اف سیاست هاتی مشادن سرسری جواک اما او جواک هرتم دسلادار خستیه وی جواکی قطبونه که ناو دا چه بکی جواک بونا و اینا دور بکی اما دوردا داواکرنا ریفبریا خسر براپرینا گل جبو گو خوش جوی سیاستا گو هاتی الدی جوی سیاستا گو سری نه هاتی مشاندن خو خلاص بکی دناوا راپرینی و شورش ده جی خو گرتن دوردا زور و زحمتی گلی کی هبون وقت ما گوت ام روبروین ایریشین پر دجوار هاتن وديت بالافرين شر جديري كي حطاني شهباي وعفريني بنسازي هرمي قشتي تكبر يعني تشتغل في هرمي نهشت يعني زور زحمتي قمديتن براستي بيربون اما ديسا جواك اما يعني معنى دا في فان يريشين قد دجمن تخازي جواك اما جريفبريا خسر ولو دور بكي معنى دا ارمان نهشت دجمن بكي ارمان جاي خو اللي ام بيجن كرتو كماسي ريفبريا خسر حتى وكان هاجي ام تدا ام باواي كي فكري وزلال ام دبيجن كرتو كماسي هنا هم مسألة خدمة وزاري ده هنا هم مسألة إداري ده جانا برسكري كن شيد بن يعني سيستما كبراستي إنها الجوري درفت اندستي ما ده هي بفيرنجينا ام نابجن درفت يكجارنين اما درفتن بيجن متواضع نا او درفتن ولو جليكي مظن جبولو جي هنا كردو كماسي دناوا سيستما ريفبريا خسر ده هنا بطيبت جالي خدمة وزاري يعني بنسازية هرمي براستي جلك پر زرار ديتنا يعني كاريكي جليكي مظن جير لازمه قوم كاربن اف برسكريكن گوچيد بن كردو كماسي گوچيد بن ام جارا سر بگن ليما هرتم هولداني ما هنا الكيلك فيناجي كارو خباتك پر مظن تكر ام درباسي واري جي تايبت يعني جرك بخوش بو جوجنا كايرو راستي با ميفاني برنامج ما افرسن تايبتي جريداي جيجي بكرايا اما تبخوجي وكي هفسروك خباتي هفسروكاتيه تتكلكلكا تجي جنك هيا وبيغمان نارينا تجشتيج بونا خباتي جندنا و سيستم ريفبريا خسر ده هيا تشيج بو كانتونا جزيره با تشيج بونا با كور رجلات سوريه با خباتي جن و تشاوا دي جن خدي تيكوشين و برخداني هر وها هلوستك تشاوا بو كو تايبت بكارباد نافا سيستم ريفبريا خسر خدي مهرك خوي تايبت با نها براسي اف مجار بلكي خلقك فيرنج جتيرينك اما خازم رو چند کرد شورش روجاوای کردستانی شورش جنیه رولا جن تیدا راستا بلکی
یه هری زحمتی لپیشیا خودید جنین ناوا شوی شورشی ده بود دناوا کارو خباتن شورشی ده جبو آواکرنا سیستمی جبو افجواک بگه جیانک آزاد و دموکراتیک دناو ده پر کار و خبات و شر و تکوشینا که پرمزن کرد اول کی لعالیه دن تکوشینا جبو وک جن چاوا تنی جبو جنی او تکوشین جی در رجاوای کردستانی تکوشینا که گلی کی مزن دا مشاندن یعنی بلکی وک میر امبیجن ارکیوانی جبود نوا رفن شورشی ده جی خوا گردن لی اما جن دارکین زحمت براسیجی دورد تکوشینه که گلی که مزن دا مشاندن هم وک دنوا شورشی بگشتی ده و هم وک تکوشینا جن آزاد خطا جن آزاد یا قدام مشاندن اینها امبیجن تل باکور جلاتن سوریه دمیزینی yani brasıcı gavnin geliki mazın hatna avetin. Nave ye peşe tedbini li seranseri cihani bgiştiji nave ye peşe gotin tani ev gotna ye peşe te gotin ki be ulo brezdari li ber ve gotini ulo disakini. Yani jinin bakurojlatın Suriye dinava ve şoroşida بتکوشینه که گلی کی مزن لبرانبری هزا هری تندرو د جهان ده لبرانبری وی هزه شر و تکوشینه که گلی کی مزن کر و امکارم بشن یگو هزا داعش هزا تندرو بوی هزا تندرو گو جهان ده ایده بو میناگا هزا تندرو یپجه کاری بو وی هزه والا در بخه و ناوی خو بتی بنزیرین د دیرو که ده بنویسه و ناوی ابجین هر سرانسری جهانی تهدید. مامۆستا ئەم دەرباسی قۆناغێکی دن ببن ژێ پرۆگرامی ما هەروەها ژمژارەمە ینی هەموو گرێدایی هەفتوویە نەها رێڤەبەریا خۆسەر لەناوا لڤ و تەفگەر نیقاشێکی چاوادەیە بە حکوومەت داڤەگوهێزرا پر جارجارنان سەر ڕاکانێ تێ بەلافکردن کۆهن میناکن خال هەنە نێقاشش بۆ ناوێ تێکردن لێ گرنگترین تشتێک هەم بکاربن ئیرۆ بەرنامە دەش بۆ نبینەرێ مەژی بینن سەر زمان نەها حالی حاضر چه هەیە وێ پێشە ڕۆژی دە چ ببە وێ مژارێن دیتر یەکۆ حرتم دناوا ڕۆژەوا مەدەیە وێ ئەو مژار وەرن چارەسەرکردن نهاش بۆ vê mijarê hevdîtinên şandeyê rêveberiya xweser bi hikûmeta demkîre têne kirin berdewamin. Yani ev hevdîtên carna jê dikine asteka baş û carna jê hinek pirsgirêk nav de derdikevin lê dixwazim vê nah çi bêjim. Yani ev hevdîtên heger bi hêzeka hikûmeteka wilo xwedî îrade bê xwedî biryar bê karî bê li ser wê masê biryara xwe bi îradeya xwe bidê ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî wek Sûriyeyê bi giştî di nav da ev pirsgirêkên wek rêveberiya xweseriya Bakur Rojhilatên Sûrî bi hikûmeta demkîre mixabin em ev hevdîtin ne bi hêzeka bi vê rengî re têne kirin. Yani ew biryarê got didin qeraratên got dixwazin li ser vê herêmê yan bi vê şandê re bikevne nava têkiliyan de û bikine biryarekê ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê mudaxeleyan ji derve ji bo wanê tê kirin û bê wan hêzên ji derve jî nikarin bikine biryara dawî. Di vir de birastî jî hinekî pirsgirêk de derdikevin bi taybet ez karim vê nav bawayekê zelal bêjim mudaxeleya Tirkî ji bo vê hêzê yani ji bo ev hevdîtinê goçê dibin ew na di gelek ciya de mudaxelet dike û nahêlê ev hevdîtin bi awayekî wilo xurt got bibîne meşandin û bibe hêza çareseriyê hem ji bo Sûriyeyê hem ji bo Bakur Rojhilatên Sûriyê. Belê çin ew xetên qalin diyan rêveberiya xweser ku mustehîle newsa normal e ku ji ser wan xetên xwe qalin dakeve ku hertim di nava van hevdîtina û çûyîna van şandeyê hanê de rêveberiya xweser dibêje ev xetê binî qalin de ez nikarim ji van biryarê xwe dakevim. Niha xalin hene wek mesela xweparastinê ev na ji mafê her kesî ye ji mafê her xwezayî ye got meselê xweparastinê di vir de ev na xeteka me ya sor e
ناودا قصدي أنا خطك ما يصور يادي تر سيستمك ننافندي جبر دشورة شده وهم روجافای کردستانی و هم باکو روجلات سوری بدلن گری کی مازن دیدن ایش و آزاره که کلی کی مازن دیدن جبو افراندن سیستم کنه دورده ننافندی و شو يعني هر ملتك بچند خو برنگ خو بزمان خو اف بله باورتكم رولا جنجي أكيدة بله بله ما مستأم هنا كدي مجاري كو مثلا ريفبريا خسر جبونا بيشروجا قالي باكور رجلات السورية نها تشد فكرة مثلا وقوت دالية خدمة جزاري ده كما سي هنا وجار بجار راسته مثلا دالية خوي خدمة جزاري الكتريكي ده انرجيا كوتي او كران روشنيين افي بيقومانا اقاهيه والدرباري فان مجاري هاني حمواده هي روشانان روشا ابوري اف حمود كذن نافا روجافا خلك روجافا كردستاني ده ريفبريا خسر جبونا فان مجاري هاني دي بيش روجامات شد فكرن نها جبو افرسريكن هي يا بتايبت انرجي وندزانن هولداني بحكومة دمكيري هبون يعني إيصال هم سدين هي بندافين جو نها وقت بندافا تشريني بندافا طبقة بفيرنجي هم آفجي كين بوا وهم جالية تركافجي أو آفجي هاتية قرتن يجبولو برسكريكان انرجي الجمع براسي درت كفن امنا بيجن ابنا سوجي ريفبريا خسره بقشتي اجبر درفتين دستي مدى هاي افن يعني جو بيدة درفتين دي نينا جو امكاربن انرجي هريمة جزيريان باكور وجلات سوري بقشتي امكاربن ويناج حل بكن افيك نها جبو مسألة ابوري بروجي ما هنا جبو مسألة نانجي قوميت المين شو باندني نها أو قوميتا بأوايكي برفره دراسة هاتي شكرين وسيستم وينا هاتي شكرين واز باور مدفي دما داويدا مسألة نان أو برسريكا نان نبون هبنجي بير جيم يعني چند روج بون هم جبو مسألة خوشبونا هم جبو مسألة جهندنا نان جبو ولاتيان بقشتي بشكل روجانا افنا تبرسكريك نبون دالي خدمة وزاري ده نها ايصال نوك واصالي شوي يعني ايصال جافين بيش هاتن عافتن برسكريكا افي نها بلكي الحسكي وقامشلو طيبة الحسكي مجارة حسكي افنا مجارة دي از ناخذ بكف منافع نقاشي ويدا اجبر وندزانن مثلا داخل كرنا سري كاني و آفا علوك تشاوا بسياستك بر قريش دخوازن نزيق بب اما هي قامشلو لا هولداني مهانا يعني اف برسكريك جسدي هشتي از باور همهك مهونيفك بصدي هشتي اف برسكريك بيش على السرببي يعني اف بروجين مي جو مداي بيشاخونها درياش شاردارية قامشلو ده كارو خباتك پر مزن دنا مشاندن مهك مهونيفك جرك اف برسكريك افي صدي هشتي اللي باشاري قامش وريش على سركر استخازن في نقطة جيبيش مجبو قالي مزانة بانها برسكريك قامشلو يعني اف خطأ افيا جو هي خطأ بركفنا هين رجيمي دانيا يعني امكارن بيجن جهليلي حتى تاخا جودي بخوجي اف وك بيجني شبكة عنكبوتي بعربي دبيجني ده حموجي بهفدوفا جريداية يعني امنكارن چند تاخا ولو شفدو قطبك نجبو بي ساعات تا افا في تاخي وري افنا براستي درفتين قلي كي مزن جيري لازم يعني كارو خباتك بر مزن جيري لازم اف شبكة افي حمو وري راقرجنو شبكة كنه وري داين لتفي فان زورو زحمتيان بروجي ما قنها دستي مدى هيجبو افا قامشلو اسكاري بيجم صدي هشتوي برسكريك حلبكي بله هم بخوازن داوية تشتكي بيجن بانقوازي وتايبات بيجبونا قل شي هبا شبركم مثلا حارتان بيجن ريفبريا خسر بقل هيا قل روجافاي كردستان باكور روجلات سوريا جيب ريفبريا خسر هيا تايبات أفدنجيا كوام حرتم ويا دبيجن بانقوازية تجبونا قل وبيرا جبونا ريفبريا خسر بخوجي كو بكارم بيك دستي روجافاي كردستان خوشتر قشتر ودولة من دربكا بهيفيا اف
ژیانە گۆ گەلێ باکوور و وڵاتên سووریایی نها ژیان دکەین دووری شەرێ نەفخۆی هەموو پێک هاتە هەفتوورە بەیەک دەست بەیەک ڕێح بەیەک دل دوورە سیستەمێکی بوونە خەلک و ئاوا دکن خەتا خۆیان سۆر دبینن گۆ ژیانەکە بڤیرەنگی گەلین سووری بگشتیژی لایقی ژیانەکە بڤیرەنگی پشتی وانێش و ئازارە بهێویە ئەف سیستەم ببێ سیستەما سووریین بگشتی گەلین سووریە بگشتیژی باوایەکی ئارام و خۆش ژیان بکەن ji bo gelê me ez dixwazim bawayekî zelal û vekirî bêjim deriyê me ji bo gelê me her tim vekiriye çi rexnên wan pêşniyarên wan hebe em bi gelê xwe ne belkî Kurd û Kêmasîn di cîna de çê dibin dibêjin meselan belkî min nikarin bir bikine kesên eleqedar kesên got vê karî birêve dibin deriyê me ji gelê me re vekiriye em hatina wa li cem me henge wa pirsgirêka me re nîqaş bikin bi rastî jî li cem me ji cî kêfxweşiyê ye dibê hêzek ji me re ji bo ev Kurd û Kêmasîn guheyî jî em karibin derbas bikin. بري سپاس کە ji بۆ پێشداریە we destê we sabe saetewa xweş be ji bo her axaftin nirxandinê guhaniye Spas xweş em jî kêfxweş spas. Bînerê me dubare spasiya mêvanê xwe dikin ji bona hemû nirxandinê kob merda bar vekirin. Em diçin li dosya xwe ya çîroken zaroka temaşe dikin paşê bi mijara xwe duyemîn ya girêdayî helbestvaniyê li we vedigerin. تماشاوانê me yê xweşewîst hêja û delal dem baş carek din em ê berre demek xweş bigurînin bi dosya çîrok çîrokekin û serpêhatiyek û jê serpêhatiyên gelê me be jî yê cîhanê be ta em jê Sûdê bibin. Çîroka me îro çi ye dibêje sê zilam min heke çar zilam min bi germî bi lez û bez hewara xwebirinê qadî dadvan çûnû mehkemê gotî filan kes birê ve kuştî. Çûrok birê ve kuştî gola birê ve kuştî em heyfa xwe jê edînin ka berabê dadvan wê nas bike ka marastiya vê gotê çi jê pirs kir got te birê wan kuştî got belê bes dadvanê me nevî kuştiyê ji bo tawanekê nebme bestekê bişaşî me kuştî ez bişaşî derba min şûlê ketiyê ne got zûnayî nabêna movî hebû xwedê wekîlê te be erbes be rabûn wan got jêr got ebeden çare tune elle divê ji dêvla birê me bê kuştin la hewle wela ê qadî ma halekî heyîn kavê çawa bike ê got rabeno emrêm ji xwedê mazî çawa bes bihêlin ez her cem ca xwe bavê xwe birê xwe zarokê xwe ez ê xatir ji wan bixwazim حقی هنگال جم زیبدم وان وسی بکرم روب تو سی چند مهلتی بدن ونا قلت هرتي برغي هاي تيار بيسر ما خا والله زيبم صوص زيبم مجال ايضا جامعه المجلسي ده واسكفيني واسكفيني قون نهار وبهوريا وش خدي قوليش ديف لاوي وني حقي واش مستي مش تجي وبراك ولا بروز احمد وبراز احمد شبناي او جامعه شو چند رو دوی نمیرشون نهاد رابوکش ابو خودی نهاد و ایرو میحقیقش تبست دیش دیولیتی که بر قصاصی بود و امرش مدرس حاضرم نیزیکا دمیر بو وقت ما نیزیک بو حیفا خوشی هدی نجوی فقیره بو دیولی فکر کفین او جامعه هان دوی در حقیقت هات و واز هاتم سر وقت بجی سوزا دما بودا یا تو چلو هات لیمان عجیب مایی هات سر مرنا خواه سر قصاصی خواه چمات هاتم ما نجمه والله ما قلت ناي ونا از هاتم وش قول دنیای بلا نبو کس نبیجی سوز نمان مسوز دا سر برنامه به عزیبیم سر سوزی خواه برا کس نبین سوز نمای رابو ایجاجوی جامعه گوتن ایگو خواسته و ایگو کفید و تچ ما خصوصی تهلوکی چشتر لازم بو برا خل نبین جامعه نما و جامعه دنیای نمین کل کی زحمتن خصوص بيها بستي براكس نبين جامعه نما شبر ولو مخصوصيه تنگاسيشي برا جامعه دنیای او پرنسيپي هان برا چاندي بل برا رابو خوديه زلامه گوهاتو بو کشتنجي جامعه را چه گوت گومشي او عفو كر وكل بيجي الوجه خودي خلاص تشكي مبكر نما
راق والله چما هو عفو كر چما هم تحقيق الدوري بوش بو كس نبي عفو الدنيا انما عفو هي البرنسيب المبدئي دلال برا داويا واني ودبينين بيتشاوا دما بو برنسيب ومبدأ وبهوية باقش لجهاني للدنيا هلوستا هبن دنيا تشقاس خوشي وفيتروكي ودنيا شي خرابونا بناي تم اوجبات بخوشي جيانا خودكي بسر بلنداي مسربستي تاجار الدين بمين خوشي دي قلت بخاطري بینەرێ ماش خوا ئەم ji دۆستیا خۆ جێڤەگەریان بە مژارە خۆی دویەمین ئەم لە پێشوبەری وەنا. مژارە مەی دویەمین گرێدای هەلبەستوانێکیە هەلبەستوانێکی کۆ ئەم دikarin ببێژن ji حیشتێ و حیشتا بە دەست بکاری هەلبەستوانیە کریە. ئەو بخۆشی ئەژدەرە عیسۆیە. بخوا مامۆستە پر هەلبەستێن دەولەمەند دایە نیفساندن ئیرۆ دەخەلێکا خۆ دەمەخواستیە بێتر ڕۆناهیە باوێژن سەروێ مژارێ. بێت دەستپێکش بۆتە دەبێژم ڕۆژ باش مامۆستە بخێر هاتناتە دکن. بخير هاتيا برنامجنا روج باشترين وهمو دميوج يخش به قال لك سباس ما مستبرياكم تشتكي بيجن امي هلبستكي تين توي بهفر غوداري بكن لي غوداري تكن باش جي بيتر كسايتاتا وجيانتا وهلبستي بهفر ناستكن دساويران دخون ساويرن هبونا تدا دهناسن چاربوشی اوینا تده بلاندکن خمان را دل اوراندن بهارا اوینه تنها دل ده هاتیه میاندن درامانان ده به هر هاوی وین چاندیه دل ده نگنهکار دل اوینا تمه هی نرگزا دمی دیجان و دل ده هر دم روز و شب درامان من ده که هلا وره بینا خواه دراف که به باسکه بالاندیان را بلاف که جدارا دجینه ده دل درمان که سوسن تف بشکوین دوینا تده شالور جا آوازان را آمادنه بهار خواه رنگ بدا به چشمان را گل و کلیلکان جرنگان بهن ودان او لیوین گرنیجین دروکه تده گشبینیه دده پاشروجا من هگر دم ببه پاشگوه جدمیره از هر شیدای دیل اوینا تمه که وره دل خشک خمروینا من کفدان درون جدل بربره هناس وینه آهویا هر روژه دلدار تمه وین د پروژه ده هزار جگولیر جوش بفیغان اندیشاته جبر چاوا در ناچه اوینا دل به هنکایا سبیره وزوزا با به چیفچیوا چویکان گردون لاله گرتله نه خویابه دل هجارم بیزارم د سودان ده اوین خوشه او اوینا بتره دکا وره ام بهوره درمان کن برینا سالان ایشا لهجاران گروکا بازن خمان لی درده هوزار گلی بفیغان را مسته برنگی بهاری را خورنگینه بهارا دل گشبینیا وینا من ولات روژه جین روانه ده هلینا شالور و هزارن دلان
دام خوشکن بجیانا سرمدیره چیمنا بهاران به هر دمیره روژین جین بده ولات من اجدر واره تنه گلک ویندار دخمان ده و پرجی برگور بونه بدنگه دو کلیره بمشکیره تی گوه من وقت بطبا دلی من جوینیره دل خماوا پینوسیه به هر هاویره چاو نرینا تمه ای ولاتی من ای ولاتی من ای ولاتی من دەستی تەژبۆ نیفساندنا بێ هەلبەستا هاانێ ساغبە مامۆستەبەریا کۆتژمەر تشتێکیش بۆ هەلبەستێ نرخاندن ببێژە دەستپێکێ بەحسا ژیانە خۆ هەلبەستێ بک من دەستپێکێ دەگوت تەش حشتێ و حشتاوە دەست بکاری هەلبەستێ کریێنە و سایە بەێ ئەس نەشاشم دەبێ ئاگاهەیە خۆدا ژیانە تەی هەلبەستێ ژە حشتێ و حشتاوە دەست پێ کریە حتا ڕۆژە ئیرۆژی بەردەوام دکە عمرێکی پر درێژتە بە هەلبەستێ ڕەقەداندیە ژیانەتە و هەلبەستێ چاوە بوو چاوە دەست پێ کرد هەلبەست ژمر بووی وەک ژیانێک ینی ئەس بە حەوژێمە گزدوریێت کەم ئەو متخوازنە ئەس ینی هەلبەستێ سروش تێمە هەیمان تێمە گز نیڤسیدم ئەس چوو خاز دووری وێ دچمژی لێ ئەو منێزیکی خۆ دەکە ینی ئەv توشکی ڕەبانیە خۆداییە ئەv نامەت دایمە ینی ژیانە تەی هەلبەستێ دەما کۆ دەست پێ کرد ڕاستە ینی کەسێک گۆ بەلکی ئەف ئلهام ژێرانەیە نکار ببە هەلبەستوان li kêleka vê ilhama koşter tê ev tiştê xwezayiyê golgel te peyda dibe ez dixwazim wê nas bikim bûyereke jiyana te digelo çêbûye ku li ser esasê wê helbesta te belkî bêtir bû dewlementtir bû gavê wê bêtir bûn min di xortaniya xwe de me hij keçekê dikir û ez negiyam hizkirina xwe yani ez negiyamê û ولو وەک شەیدابوون کێ مر پەیدا بوو و me helbest nivîsand û berdewam kir û ya gelek rengajî midaniye niha helbesta yekemîn ya tey netewî ku te ji me ranî ser ziman dubare dibêjim destê te ji bo navê sax be te dikare çi nirxandin ji bo navê bike meselekî ja salê hatiye nivîsandin bi çi hest û moralî hatiye nivîsandin avaya beriya 3 sala ev helbest min nivîsan bûyer roşa got çêbû di welat de ev krîzê got derketin li ser vê rewşê min nivîsan û hestek hatimo û me nivîsan hestek yanî ev welatê xweş û ket vê rewşahanê de bandor li min kir û me ev helbest derpiran nivîsan بله مامۆستا دەریا vê helbesta xwe de bêtir çi hest diyar dike te xwest çi hestî ji bona kesê guhdar dike diyar bike hestê xemgînî yan hestê ku gerek her kes bi welatê xwe ve pê bihese ji bona wê xebat bike ji bona wê têkoşîn bike te xwest diriya wê çi hestê bigîne gel hestê xemgînî girêdayî bi evînê ve ge evîn nebe civak xweş nabe welat xweş nabe jiyan xweş nabe bengeha resen ji pêkvejiyana mirov jiyan dike li ser rûkê zemînê evîn girêdan evîn bêguman ez dixwazim rêbazê tê helbestê jî nas bikim her helbestvanek xwedî rêbazeke xwedî teknîkeke ji bona nivîsandina helbesta xwe tu bêtir çi rêbazî hildibijêre û yek wisa nêzîkî dilê te tê helbest piraniya wan evîniyê me û netewî jî hene û migo destpêkê jî migo û civakî jî hene û xwezayî jî hene sürüştî jî hene û gelek renga nivîsandine lê pirtirîn evînî evînî li cem me yani helbestê pirtûkê me tev di navnîşana wan navê evîn tê heye pir kêfa min ji evînêr tê
حسکردنێت یعنی ji ber hezkirin avayê çê dike di jiyanê de mego. ڕاستە گاوا گو حەزکردن نەبە تشتێک نایە ئاواکردن هەڤالتی حەزکردنەیە حەزکردنا ژنومێرێکی حەزکردنە ماڵبات حەزکردنە حەزکردنا کەسایەتێکی ji welatê wî re حەزکردنە ev hemû rêbazên hezkirinêye te behsa pirtûkê xwe kir dîwanê xwe kir çend hene Heftin û me qamûsek jî çêkiriye qamûsek Kurdî Erebî ew jî heta gorokê em bidin xuya li ser elamê em ji wê jî ronayekê bidênê yani ew jî hazirî jêr heye amade yani û dîwana minî dawî evîn û siya rojgarê navê ew jî helbest e ew jî ana di hazirî jêr çê dibe wê ronayê bibîne. Belê hemû dîwanê te hatine çapkirin şeş çapbûne yek mayê yek mayê bes ew jî şahiyên yên îmzekirinê jî te çêkiriye ji bo wan na şahî min çê nekirine bes eva dawî ez şahiyê jî çê bikim ji ber me wê çaxê çêkirin zû dim çê çap kirbûn ji marin biçûk bûn kim bûn ew ji marana yani ne çê nedibûm em divê imzek bikin ji bo hindik bû yani her dîwanek te çend helbestê de ye gelek renga yekemî sed û bîst û şeş helbestin jmare gelekî mezin a di dwa dor di sid û şeşayê ez guma dikim pirin yani ji mara wan pir helbest ava dawî nizanim çendê nizanim hîn nexuyaye yani ihtimal heye zêde bibe belê yani her li gor wek dibêje xilas be ez çî dikim çûk bi mezin bi te wek dibê te kêşel cemê tune tu mişkile tune yani ême winda nebe ev kedaya xwendevan millet jê Sûdakê wergirin nifşêk û li pê mirovên Sûdakê jê wergirin û pirtûxana Kurdî dolmend bike ev hestê me em hêvîdarin belê em jî divê hêviyê de ne bêguman mamostetê helbestekî dî ji me bibêje helbesta guneha te ji me bibêje kîjan e ya netewî te ji me gotiye ya duyemîn adin ew jî şewlên reş şewlên reş ew jî li gor qeyrana goçê bû û lo hestek hatime bi rengekî evîndarî ye bes ew jî netewî ye helbest piraniya wê evîndarî ye erê evîndarî ye bes netewî girêdayî ye ev jî şewlên reş yani ahwalê Sûd wek dibe bi Erebî yani şewlên reş bi ser me dat bi ser milletê me dat bi ser welatê me dat bi ser xaka me dat bi ser jiyana me hat bi tevahî bêguman ev di kîjan salî hatiye nîvîsandin avaya berî ew jî ne zûde ye berî 3 salayê tişkî belê çê dibe em lê godarî bikin kerim bik şewlên reş nasê xweş bi berbanga sibêre min yarê dî li ber roniya hêvê de biyarê re bûm hevalê bi her demê nexemsarim bi gerîna rojê de ji evîna dîlberê pir bêzarim pir zordarî bi ser dijî hejarim tengezarî bi demê re bêçarim jiyan leylan bi her hawî nikarim kelejana dijînê de bêkarî şev dirêj bû dereng derbû ronahî tim koçberim hist û xwarim bêzarî
شولên demreş bi ser dijî hejarî Evdal mame li rû xaka zemînê Tim bêşkarim ji ber jana evînê Gera jînê bi hestan re birînê Kovan nebim kovana min ji zînê gelekî spas dikin mamoste destê te ji bona nîvîsandina wê sağ be. Em ê biçin li dosya xwe temaşe bikin û vegerî nîqaşa xwe û helbestê xwe bi hev re berdewam bikin. Bînerê me ji xwe dosya me ya gotinê pêşî amade ye. Karê temaşe bikin, dubare li we vedigerin. Gotinên pêşiyan me di dosya xwe de di gotinên pêşiyan yê bav û kalan ji were amade kiriye. Li min xist dagirî, da pêş min çû gilî, me bez ji bûêja me ev e. Di jiyana komelî de hin kes hene wisane, ku bi hal û rewşa xwe bi rihetî yê hemberî xwe dixapînin û razî dikin. Her wiha yê sûcdar ew in, lê kirasê sûcdariyê li te dikin û bi xwe jî dikevin kirasên kesên mixdar û zirar dîtî. Civîk bi çengê xwe, dost bi hevalê xwe difirin. Li vê jiyana rengîn, herkes pişta xwe dide derekê û ji wir hêzê distîne. Her wiha çawa ku bilbil bi çengê xwe difirin, mirov jî ji dost û hevalê xwe hêzê distîne û pê difire. Em dubare li bînerê xwevegeriya niha jî mijara xwe bi hev re berdewam dikin. Mamoste em hinekî derbasî warê nîvîsandina helbesta bibin. Helbestê te gotiye wergerkiriyê bi zimanê erebî jî heye ne wisa? Lê herî bêtir yê zimanê Kurdî ye. û rastî têgehên di helbestê te hene, têgehên pir dewlemendin. Pir xerîbin jî belkî tê dîtin. Wisa nava civaka me de hin têgeh henin ne qîsî belavkirîne jî. Ne zehmete gelo ku mirov bi zimanê Kurdî binivîsîne taybet mesela te ji heştê û heşta dest pê kiriye. Di wê çaxanê belkî qîsî zimanê Kurdî baldarî jê re tune bû, qedexe bû, rê nedat vekirin ku axaftin hebe, çawa ku nîvîsandin hebe. Te ev agahiyê xwe hemû tiştê xweşkûyî derê kom kiriye. Ez bi xwe ser xwe cef bûm û ez giyan vê astê yanî insan got tişkî bide armancekê bide ber xwe bir çavê xwe xwesekayî jê hez bike wê armanca xwe hêvîdarim got em jî giyabin astekê baş got herkes jê sûdakê wergiya. Belê. Ne zehmet bû nîvîsandina bi zimanê Kurdî? Destpêkê zehmetî hebû, ji ber çi tune bû, ma zimanê me wek dibê qedexe bû, kenîvîsandin bilêvkirina hebû yanî di civakê de bi ne bi rengekî fermî tu diaxivî. Axaftin ne serbest bû, em tev dizanin yanî. Me bi dizî ji xwe re serxwe me 20 sala helbest danî kesî nizanî bû ez helbest vanim. Kesî ê doram tenê ê malbat û pir jî hatin şewitandin. Diya me hekî wilo bi ser me dilovaniya Xwedê lê be çû ber dilovaniya. Zehma Xwedê lê be. Mamoste ez te got mesela zehmet bû ne wisa ye? Malbat çawa dinerî? Mesela te got dayîka te belkî nedixwest an çawa? Na yani çilo ser me tirsiya ne û tedî berê girtin hebû çîk hebû diya me gelkî miv çîbûne min nîvîsandin tiştêk min nîvîsandin bêyî me dişewita. Newloba pir hebû yani. Ji ber ev tiştaya wek dibê tiştekî Xwedê dabû. Lê ya xwe yekemîn min çavkir hîn li jiyanê bû. Mugo min e yadê min e bête çikir. Va rok hat xweş bû û bû serbest ziman. Va min çavkir lê be mixabin te gelek şewitandin. Te gelek çî kirin golawkê min mane ser te tirsiyan.
كيف خوش بو دماكو ياتا يكمين هات شاب قلتي كرن كيف خوش بو وهلبستك من سرويجي داني بو اها من سرويجي داني بو جيان اوي بيشلو بو بلي يكمين هلبستا تتشبو والله بيرات بتشكي كيفن دورة كم بوي بس شاب كري يعني كم اري خوش قناي بيرامي جبر هلبس قلق مدانيني و از نيفسي نموز يعني قلق جاي ما ازبر نكرني يعني لا تبيني از بقراني جيد بيني جبر شو نهلبس كودو دوي برن يعني زيدي زين بيك دور چارسد هلبسي بيترجي شيء بونه بله يعني تيشا ازبر بكو شو ازبر ما مستنها هلبستا قوتش مرو بيجا سرناوي ويتشيا وتخوز دريا ويدا مثلا چه هستي نشان بدا ابايا روشت بزاراوي سورانيه بزراوي مي اي باديني ام دبين سنج جا سنجو روشت اما قوتي روشت بكورتاي ولو يعني ابايا سر اخلاق قواقو طيب عربي دبي اخلاق اخلاق شو جيان ونداد به ملت ونداد بن قالك تشت سدم دي جيان شي دبن سدمني ويراني وامجان به قوناغي ما اول بس ولو وك هستكيات مداني بس برنجكي وجهي وخش از دبيم اي وجهتي بقى قالك تشتي خوشتي هي وما در بران و دبيم اداو فيها بله كم هرا لي قداري بكن روشت ودي رفتار وروشت دو اولاندا بهف بشته ريباز بسنجان را نشته ايشا زانان بيلي مشته چکن بريزان جي خشته سود ورگردن بين غشته دقر روباران را تجا دخونادا دخل مشته لنا باغان لدشته برپرسیارن بهر تشته باران غور بخنابيرا دبارين لبي وشته دور روني لتنشته وكوريان لبهشته لدردوري رو فرشته خوش الناس بسرشته جي ويرانا لشفنسته لا لزارن پروين حشته اوران هفقرت رشي تاري باران بهنا خوشي رشته ام كتن انديشان دواء بهنا غلام پرين گشته باران باري نار بخاكيرا كسكايدا لهر دشته للاين لانيا ويجيا رسن پر بيبلان كر بينشته شب هيركن بهالبسطة چاندو كلتور آرزو پشته بسازو آوازو موزيك شولن درون جانجي پشته لباغن هوزارن گلان جيل بزانان سرپرشته جه هر تشتير بو دياري بدستان را من گوشته تشتك نما بهزران را نما لما برو پشته ما مهستيان دويريده رست هفدو داير رشته بيفن زيرين هنگوينن دبارينن بخوش وشته لبر قوين شبيده تيري رازايب ما بشر نشته درچونا دميده چو
دده هستان جی بخشته بلیراندن جین دا بربو با آوران را هر تشته ما نجبیرک ببیر آنین دل بجگران را دامشته دساویران دا هر دجین دده تورین بدست خشته ده نوران ده پیکوژیان بهاران اوین رشته ده هر واره جیانه ده نجین تفگر مجی ششته جیهان ویره واره اوین داران هبون دا گنجام پرشته انرژیا جروجیره هیزا تاوی هند رشته آبو باجی جی پرسینه آخو آخین بنفش نشته پرتوک ما جی پرتوک خانم راگهاندن جدل وشته بداخوازی هر به همپا پروک جی رنگان را مشته دەسێ تەجبۆناوێ ساغ بە gelekî spas dikin. Mamoste te got mesela ev rêbazê wê cuda ye û me godarî kir jî bibûre hinekî te got zehmet e newsa ye. Zehmetiya wê di ku derê de ferq û cudahiya wê çi ye? Zehmetiya wê çilo ye, zehmetiya wê di gotinê wê de ye. Gotinê wê giranin, ne li gor millet bi tevayî ye. û gelek jê nivîskar jî gelek jê nagên jê tê nagihên ji ber wek dibêje plana nivîsandinê li cemê di alî têgeha de di alî bêjeya pir yanî ê firengî giramûtê heye ez lêborînê dixwazim ji ber çi من نج نفشي آنار دانينه أري نفشي قول بي ما بين بنر بي يا دمك دريج چلوي بگين وي آسي گوجه چي ببن هر وي بگين وي قوناغي بيكمان بله مامستا ام درباسي واركي دم ببنج اخافتني نها ام دبينن بشتي تايبت شورشا روجباي كردستاني پر هلبستوان دركتن هولي هانا يه كفنترين وهانا يه نو جوانن هن زاروكن جنن خوردن فرق ناكا دا آستوان و هلبستي تشاوا دبينه پر جوان مثلا نهادر دكفن د شاهيه ده هلبستي خوشي دبيشن هر يك هسي خوا درد پرينه بله بس جورين هلبستي هنا هلبست آبل هري بلند آترازوية آترازو آهري بلنده Avaya herkes nizanı bildiğisine hınni nivîsandin yek çuber dilovaniya Xwedê mamoste Mahmudê Sebrî evîndarê xemgî bû ew ev helbest nivîsand û ê nifşê goana di çaxê me de jî nivîsînin min jî nivîsandî bi sindik ez xwebêtir di helbesta a klasîkî dibînim a kevneşop بهتر از خودوی وارد بینم بس ما آترازو نویساندی نگن نویساندی نه پر هن هلبس یعنی گزبو خوازم از کام نویسیم بس بهتر آ کلاسیک از بهتر شیرکم نویسیم خودی دبینم شارزا و هلبس نه سربخوا او دبی اوایا او هلبسایا او دبی حر سربست او جی هلبست نجنا هلبست بس نابوك بيفانا وهلبستن دركتنا انا جي هلبستن هايكو جي دركتيه او جي بعربي خلداتينهم بكردي جي داتينن او جي هلبستن نجنا هلبست بس هري بلند ومبو ترازويه او هلبستا صار هري بلند تي هلبستا كي ديج مربيجا تكيجان انهاج مربيجا یا سه چارمینز باور دکم یا چارا
چارای نازی گلی بله اف چیروکاوی چیه؟ اوه دیروکاوی او جی هلبستک اوینیه اوینیه بس مگو یعنی هلبسته منی اره اوینی جینه بس گریدایر نتوی به بگم او جی بو یرک بو چه بو مره ما هلبس دانی بله اوینی که نتوی بله ام هفرلی بود تعریف کن باش نازی گلی یا جدل را نازی گلی گل جین و جیانا منی گور درنگی برفاس پی تورج گاوان را کنی ریچا دریج به هزران را نهیل دانه ریکا دنی جیوار هر دو رنگی تا هنج خونن ساویران هلی هستیارم کاور گلی ورجان خشکه لمن هنی بوینداری جارو مستم دم جین و جیانا منی ارگوش که اندرو که تده درنگان ده مردا گلی گوری وک شوشا چرازی هنمومو فنرادنی شف چراخا لگردونه هیورون جرونیا گلی از کتم داوا دیلبره هنمومو شمالا منی لیلان جبر چعوا هلی درامانان دند کلی موران هر ورنگره دم جامع پرگری گلی رو دنیوا روژه ده لبر چاوان آوا گلی کلا هاوین پرتیمه لپی ویمه بزی هنی اجدر واره جخمان را هر لپی وی تارو جلی جبوهاران بوینیره تم لپیمه نیکدنی بلیوان را پیف دوشن ویره هنی شیرین کنی دو امیدان و پرلاوان از برم دنیا کی دنی هناز بجینه را خوش کر وی شپالی بدل هنی روناهی دا جیانا من دفقر دمك دني قالك سپاس ذكر ماموستا دستي تجبونا نفساندنا حموها البستك وتجمراني سر زمان صعبة أنا بيتشن دوسي خوات تماشا بكن وفدقرن لأخافنا تيداوي بهفرا قداري دكن بيناري ماش خوا دوسي مي چاند جي آماده كالي تماشا بكن دوباره الوفدقرن
ام جی دۆسیا خۆ jî vegeriyan em axaftina dawî ji mêvanê xwe guhdarî bikin û bernameya xwe bi helbestekê bêguman bi dawî dikin. Mamoste bixwaze herî dawî tiştekî bêje axaftin silavê te nameya te hebe kirin. Silavê me spasî ji bo we Gelekî û ji bo weşana we û ji bo guhdar û temaşevanê we bi tevahî û hemû karmendê we û em hêvîdarin ji nivîskarê me û milletê me bi giştî guh bidin zimanê xwe. Ziman hebûna meyê û nasnama meyê. Bêguman. Tê bername bi helbestekê bi dawî bike. Çi helbeste? Helbesta minî dawî, helbesta gulava jiyanê, avaya helbestek xweş e, helbestek xwezayî ye, siruştî ye. Di destpêka berbanga sibê de hêmin heye di gerdûnê de xwezayî xudan jî ew tecelliyat û rehmata jî dadixe. Bêhna xweş derdikeve sibaha de ew behnaya gelkî xweş û me ev helbestaya min nivîsandiye bi vê rengî. Belê. Ez ê xatirê xwe ji mêvana bibûre ji bînerê me bixwazim û vegerim bi hev re helbesta te guhdarî bikin. Bînerê me bêguman spasiya mêvanê xwe dikin ji bo pejdariya wî. Destî wî sax be ji bona her nivîsê ku xwendiye û ji me re da pêşkêş kirin. Spasiya we dikin ku xwe jî heta vê kêliya hanê li me temaşe kiriye. Niha bi helbesta dawiya mêvanê xwe bi hev re bernameya xwe bi dawî dikin. Ji bo we dibêjin hûn her şad bin. Kirin bikin. Gulava jiyan jîn gulava bi sibêr buharê bi rojêrekê layê. Gul hinasa bi zevînê re dil deryayê jîn pê layê. Nazik xema direvîne di sozan de rozî pê çayê. Heyva çarde li ezmanan bi stêran re daxuyayê. Ejder hejar bi vînê re kê dermanê derdînayê. Bi vîna xwe derdê dilî ji dil re cergê min hêlayê. Ez bêzarim ji xeman re di vêrê de jîn gedayê. Hevdalim evîna xwe re rojgar li me bû belayê. Babelîskên dojehê re evîn jî kirin windayê. Li cem xelkê kêf û şahidî par ji me nema war hêsayê. Reşdal dane tovê spî tiş nehiştin li serayê. Gurin war jî wêran kirin pûç jiyana bêrazbayê. Zerzeng danî ser serayê rewana dil û cergayê. Pênahiya van çavayê dager bi zirna li bergayê. Tenê mame li vî warî çima yarê tu diliyayê. Bête jiyan pir aloz e